next matangi 6.2 si loiraga matangi topic si 6.3 gi ona di tangent normal hana topic am khaglei masigi topic si tangent normal gi si kamai tawi habi matamda mamang da class 11 gi khoi gi straight line hana param khak yaw bani matamda da khoi gi equation of a line e bagi met khoi gi formula oina tam gi bani adu formula adu gi formula do mak sina ga doine sida su khenari si kadai ta no hai matamda khoi gi formula da m gi value mak yaw ri ba ko madu gi m gi value du khaktang sida khoi gi derivative sina raga tam gra bani ko du m gi value du kara no ka ha tam gra bani ko madu kamai to ga da gi ha ba do yang se ba ko class 11 da tam gi basi line number khak x naught y naught hariba point se pass tawraba aduga hariba line dugi slope tuna m oiraba adoragadi equation of the line se kamaina pin haba y minus y naught equal to m x minus x naught. See equation of a line passing through the point x naught comma y naught having slope m haibadugi equation ne hauji koina same do richina kana gi equation ne haba tangent haiba maga normal haiba maga tangent si ko zum tam maga lae tangent si de khange koi 1 point koi curve amagi 1 point touch to boiba line straight line ngtani normal haisina sinu tangent already tangent the perpendicular when the single line do kai go haba sina normal go Yare ko siya, abi tangent siga normal siga ni magline tani amma naman kayo na ba perpendicular way na ba. Tangent su line naman ni normal su line naman ni sisina line naman ki equation ibagi formula ni. Ado iraga di tangent ki equation ibasu line ki equation sama nai. Normal ki equation ibasu line ki equation sigi formula si muksina dunia ba. Kata ada ketang kena rakani hamatan da si tani kena ba neti ko m se ko sai kai hai gi sia slope of a line namagi slope ne adu di ko na zik ye ka derba tangent hai tare ko equation of a tangent equation of a tangent on a curve y equal to fx hariba kapsida leiba tangent ki question karama hamdan haida ya de at x naught comma y naught hariba points ta leiba koi gi tangent du gi equation se is given by kamaina pi ga da ge haiba do ya mona yang se ko given by samane hauji khoina e ga de equation se tangent ki equation ni tangent haiba se kai ne ba line ki equation ni haiba tangent du sigi point ji pass ta we haiba ni adudi line na sigi point the pass to matam da lai formula se y minus y naught equal to m hapani m singa king thamje aduga x minus kana x naught samane ate kaim khana baliti kana khatang haiba m gi belo m ji kai ni hai slope of a line the line has me ai ko adudi ekoi gi line sidi kai ni haiba tangent gi slope si derivative na p haiba sidi ekoi makok ti dum tamaga dum la e matang wada hojik ki mamang gi khoi gi increasing decreasing gi matang da su tangent gi slope se derivative na p ni hana loina koina theorem ama tam kan da hai tare ko adu da high gram mak tane ba yare ko se adu di koina derivative ki value da slope p banina sida idu si kai ne ba line gi slope idu ne ba si pa sida the line gi slope se tangent gi slope ne khoi si tangent gi slope kana p hai ba dy by kana na dx na p kadai y da leiba x naught comma y naught hariba point du da hai dare smain tawraga equation of tangent pi rakaneba adagi samanai equation of normal gi matang da su equation of normal haris normal gi equation la kan da su ba normal hai se line amani hariba line se gi equation ira ko hona matam da mag di slope sangi hojik hai ge da ngai tangent hai se ga normal hai se ga makhoi ani se aman naman do perpendicular oina ba line ni adudi class 11 da hapet wakan ji se line ani perpendicular oina ra ba du da ga di makhoi ani gi slope ki product se -1 ta ya ba hai ba di sigi line sina m1 ne haro slope to sigi line sina m2 ne haro ma gi slope sing se makhoi ni perpendicular oina adudi m1 into m2 se kya ta ne ba -1 ta ya ba
masi concept sida ekona m2 gi value puthok ke taragadi -1 by kya lae base m1 ado haji ekoi m1 hari si tangent ni si tangent ni adudi sina normal m2 sina normal ni ade m2 puthok ke taragadi -1 by kya lae ba tangent du gi slope la oidra aduna iba matam da samane y minus y not kena balaite x minus x not sizu kena ba kem laite kana hatane ba normal de slope tangent de slope tuna sina pi ne hale normal de tangent ge di ani do perpendicular oina banena -1 by haraga tangent ge slope that means dy by kana dx x not kama y not small toraga equation se same kani hana phajin ge damne adudi ekoina equation se combine tangent ge equation combine tawi normal ge equation combine tawi hai matam da koina sangi se kai ki sangi ba makoina pass to point am sangi loina na derivative amasu sangi ba aduna hore question da normal gi matang oigera tangent gi matang oigera question chida equation same na bagi oigera hangning ba question ba hang po matam da koina khangga ba si kari kari sanga da ne ba point am compulsory khangna ba khona ga da ba yarom dire khada se puthong na ba khona ba tare dagi slope piram gada bani slope tu yaram dire khala se puthok na bahna gada ni mana haram draga su puthu u adu tau kaim haram draga su koina point yaram dire point puthokani slope yaram dire slope puthokani yai ko sa adu bain tawraga koina question da koi subject holi 6.2 din ate go 6.3 gi or sarne holi se adu 6.3 gi se theorem part theory part mam le banate tangent namagi equation kamai igada ge haba ma daga normal gi equation kamai igada ge haba ma sigi formula masa ani khita ne batan ni si ko sia si tawraga hoji exercise ki sarukta hoji 6.3 sida question khara dum selection tawraga yeng si ko 6.3 gi question number 1 the lak si question 1 man find the slope of the tangent to the curve si yam lai ra su dum tawi taram se mana y hana question number piri y equal to 3x to the power 4 minus 4x at x equal to 4 hariba point sida daiba tangent du gi slope puto haibani tangent du gi slope puto haibadi kari na haba derivative puto haiba samane question se yare ko adu taraga di dy by kana puto se dx puto se dy by dx ki value di kamai tarane se 12 x cube minus 4 ane tare adu di akhona puto tu sina dy by dx ni at kadaida x equal to 4 hai point se do de kya tare se 12 into 4 cube minus kya 4 ma si gi value se puthok pi re na masina kai le haidoi ba slope of the tangent to the curve y equal to 3x to the power 4 minus 4x at x equal to 2 haida samai tar ka tar solution bi de yare ko sima next question 5 to yeng se question number 2 3 4 dum iman mana bang apene hoina sisu 5 dum mane sisu slope putu haibani at sida but adu p function se parametric form the p haibadi x ka y ki connection se theta sina connection to bune na ko third variable amana ma se parametric form gi derivative of mong the cos ko hoji putok tu sidi dy by dx putok ka da bani adu bo in terms of theta da pira mane na dy by d theta ga dx by d theta ga putok se ko dai tar ga di now dx by d theta dx by d theta se d by d theta thambira se adu x ki value da karane ba a cos cube theta adu di sigi a simang da puro se smaina a duga cos cube phare lai ba se x cube ne na khalo x cube eta ga di thrice x square hai bani thrice cos square theta adu di x ne khali se kana ne ba cos theta sini sorry theta ne na khan bai bane ko cos theta se kana ne khan ba theta ne khali ni khali ba ma gi amon direct lo bu ta kya ta re ba minus sin theta ta re hai ba di minus 3a cos square theta sin theta in thambe next mathang da dy by d theta on putok pi dy by d theta dasu d by d theta hairaga kya thamba se ba a sin cube theta sidasu a na thambira se smaina duga sin cube nai ba se x cube ne na khanbiro sorry theta cube ne na khanbiro the thrice sin square theta la a sin theta dogi amohana derivative lo ba kya ta re ba se cos theta
ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯁꯦ thrice a sin square theta cos theta ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ now then ꯍꯥꯏꯔꯁꯤꯀꯣ then ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯦꯕ dy by dx equal to ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ dy by d theta ꯗꯨꯗ divided by dx by d theta ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ divide ꯇꯧꯕꯤꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ dy by d theta ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦ thrice a sin square theta cos theta divided by minus thrice a cos square theta sin theta ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯤ ꯀꯛꯈꯤꯕ ꯌꯥꯔꯦ 3a sin ꯑꯃꯒ ꯁꯤ square ꯀꯛꯈ꯭ꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ cos ꯑꯃꯒ square ꯀꯛꯈ꯭ꯔꯁꯦ ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ minus ꯍꯥꯏꯔꯒ sin by cos ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯍꯧꯔꯦ tan theta ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯕ꯭ꯔꯥ thrice a okay dx okay ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯁꯤꯅ implies dy by dx की वैल्यू पुथोक्तोइनी at आदा पीरिसे थीटा इक्वल टू क्या pi by 4 अदुदी से क्या तारे minus 10 pi by 4 अदु 1045 नि क्या तारे minus 1 है स्मार्ट तोरगा solution बदिया दे conclusion पिरम गदबनी hence the slope of the tangent to the curve at x theta equal to pi by 4 is सारे क्या थंबिरनी minus 1 है स्मार्ट थमगा solution बिदेबा यारे को दुदिया next question number 7 तौसे question number 7 सिदा हारिसे सिदा पिरिबा y equal to हारगा फंक्शन नम ख पिरिसे सिदा लेबा tangent point नम पुथोबा करबा मखनगी point नो हाइबा तमदा हारिबा point द येकदबा tangent दो कनादा पैरेलल होयबा x axis द पैरेलल होयबा अदि x axis द पैरेलल होयबा tangent हाइबसे x axis द पैरेलल होयबा tangent हाइगेरा line हाइगेरा मागी डेरिवेटिव क्या तादुनेबा 0 मरमदी slope क्या होयबगी 0 होयबगी अदन अहमबदा डेरिवेटिव हाना पुथोकसेबको implies dy by dx equal to 3x square minus 6x minus 9 स्पाइन तारे तो तारे दी मान हरी से since करी पीपा क्वेश्चन कंडीशन दो since the tangent is कई हुई है बा parallel to कनाडा x axis x tangent से x axis तो parallel होय बने ना then the slope of the tangent से the slope of the tangent से this क्या होय ने बा 0 ता which gives माना please का heading जी करिनो which gives dy by dx है equal to क्या होय बा 0 होइसिनेबा हाइबदी that is dy by dx ते क्या तागरबा minus 3 x square minus 6x minus 9 equal to क्या 0 सिदगी कोना sorry 3 ने को 3 ने डिवाइड आउट होसे the x square minus twice x minus 3 equal to 0 तारे मिडल टर्म तो काय मतमदा when x in sorry into to bada minus 3 तागदबा plus to bada minus 2 तागदबा अदि minus 2 ga sorry minus 3 ga 1 का ओइदनी को x minus 3 है बमगा कनागा x plus क्या 1 equal to 0 अदि मकोय नि से तोंगा 0 का बना मतम x equal to 3 है बमगा क्या तारे minus 1 है बमगा अदि देखो जी फंगिबा x की पॉइंट सिंजे कइने हैबा tangent की slope तो ना क्या होइबा 0 होइबा जका द हाइदि x axis द पैरेलल होइबा tangent सिंग दुगी यफम पॉइंट सिंग दुने को अदर पॉइंट हाइबस्तबो कोई ऑर्डर पेयर ओइन पीगे दबेना x की वैल्यू फंगागा y की वैल्यू पुतोम दोइनी ना when x equal to 3 हाइरागा y equal to हाइरागा सिदा कोई की x की मोटा 3 सिन बिरम बाइ तारे को 3 cube minus 3 into 3 square minus 9 into 3 plus 7 स्माइन तौबा अदो सिदा वैल्यू पुथोपिरो नेक्स्ट मतंग दा when x equal to kanamu minus 1 amu haiba matamda y equal to minus 1 whole cube minus 3 into minus 1 whole square minus 9 into minus 3 sorry minus 1 plus 7 sidasu
value puthokpiro adona point do haiba matamda hence the required point r haraga 3 comma haraga nang puthokiba value do si thambiro and amanamu -1 comma haraga si value mu tarakta adu si thambiro smain taraga the required point in the puthokadaba where the tangent to this curve se is parallel to the kanado eba x axis ta parallel ba tangent sing yak pa yaba point sing dune coin puthoisi yare ko sima si question number 7 je tawraga jiki 13 subi episode se losil lage aduna next matangi damuta da same saraga lebiro puno puta kasari thank you